na kraju tunela i krenu naprijed pravim putem i na pravi način, putem Liberalnog saveza Crne Gore. Tu smo, dragi prijatelji, da još jednom zatražimo vašu pomoć, da nam date maha, da nam pojačate ponad i mušku snagu u ovoj teškoj i po svemu neravnopravnoj borbi, u trenucima kada su najvitalniji interesi građana Crne Gore ugroženi kao nikada do sada. Pred nama je jedna stara, osijana, dobro znana i nekontrolisana vlast koja svoj sukob s Miloševićem koristi kao izgovor da se u Crnoj Gori pojača represija i po mogućnosti potpuno zaustave demokratski procesi u kojima je prednjačio i prednjači Liberalni savez Crne Gore. Ukazivali smo i ukazujemo s razlogom na brojne propuste Đukanovićevih socijalista, na kriminal, na korupciju, na privatizaciju koja je postala sinonim za pljačku narodne imovine, na činjenicu da se u Crnoj Gori prvenstveno od vladajuće strukture ne poštuje ni ustav ni zakoni. Te propuste, te proste i očigledne činjenice ne mogu zaglušiti stalni povici i optuživanja Miloševića. Milošević nije kriv za činjenicu da Đukanović u Crnoj Gori kontroliše sve na javnoj političkoj sceni, sve osim Liberalnog saveza Crne Gore. Zašto smo mi danas, kao u ostalom i u proteklih 10 godina, glavna meta i kost u grlu aktuelnog režima? Zašto se i dalje poseže za svim mogućim, najnečasnijim metodama kako bi se uništio Liberalni savez? Iz prostog razloga jer smo jedini pravi i suštinski protivnik ove vlasti. Zbog toga što znamo za jadac, zato što smo prozreli još jednu, ko zna koju po redu prevaru i razobličili Đukanovićev razlaz s Miloševićem kao neiskren i kao puko sredstvo političkog i interesnog preživljavanja i zadržavanja ovog neviđeno sramotnog sistema u čijoj su srži neistina i prevara kao glavni generatori i pogonsko gorivo njegovog djelovanja. Zbog svega toga, dragi prijatelji, smo danas ponovo ovdje pred vama i sa vama i ponovo postavljamo nekoliko jednostavnih ljudskih pitanja. Možemo li i imamo li pravo više vjerovati onima koji su u ime nekakvog lažnog zajedništva punih 10 godina bezdušno licitiraju hoće li biti ili neće biti stare i nekad slavne države Crne Gore? Može li se imati više povjerenja u ljude koji su druge gurnuli u 4 besmislena rata, u smrt i pogibiju, a sami ostali potpuno netaknuti? I dok je narod propadao i siromašio, oni, njihovi rođaci, prijatelji i kumovi, a sve u ime patriotizma i navodne odbrane ovih ili onih interesa, nekad srpstva, a sada najcrnogorskije Crne Gore, preko noći postajali super bogataši sa debelim super tajnim računima na svjetskim bankama. Može li se i smije li se i dalje poklanjati povjerenje onima koji nas ovih dana pokušavaju impresionirati i zamagliti nam oči kampanjskim pospremanjem Podgorice kako bi nas još jednom žedne preveli preko vode? Uzgred, vjerovatno još očekuju da horski zapjevamo onu poznatu Hvala vladi Crne Gore. Kao da smo baš svi retardirani, kao da smo svi maloumni i ometeni u razvoju, pa ne vidimo i ne shvatamo da to oni na smrt uplašeni od mogućnosti gubitka vlasti ispuštaju mrvice, bukvalno mrvice našeg novca, naše muke i našeg znoja, što su ih u ovih 10 godina opljačkali i tezaurisali ko zna gdje po svijetu. Može li se, poštovani građani, i smije li se više vjerovati onima koji uoči svakih izbora izlaze s praznom i već otrcanom parolom o boljem životu, a on nikako da dođe? Može li se vjerovati onima koji brutalnom zloupotrebom tobož nezavisnog sudstva
u sopstvene propagandističke svrhe iz naftalina svaki put izvade nekakvog Ranisavljevića, ubijajući po ko zna koji put nevine i nesretne štrbačke žrtve. Đurović, Đakovićka i ostali nikada nisu htjeli čuti, a Rakčević, Rastoder, Bralić, Spahić više ili neće, ili to od tutnjave šlepera ne mogu da čuju vapaj i poruku: ostavite nas već jednom na miru da barem ovdje nađemo spokoj. Ima li iđe išta sveto za vas na tom vašem nevaljalom svijetu iz koga ste nas krvnički izagnali samo zbog toga što ima smo imena Ismet i Mujo umjesto vaših Slobo, Milo, Momo ili Sveto, svejedno. I gdje će vam duša, ako je uopšte imate, kad nam svako malo prevrćete kosti koje ne udostojiste groba, kad se svako malo rugate u lice našim nesretnim familijama i manipulišete čitavim jednim narodom. A što tek reći, dragi prijatelji, o onima drugima koji još uvijek vrhunac lične i političke sreće nalaze u 15-minutnom sjedniku na čuvenom kanabeu velikog diktatora. Eto, i Peđa je video Slobu. Tek toliko da se zna ko je gazda u kući i da ne bude više koprcanja po Crnoj Gori. Hroničar će zabilježiti da se u nekom junu 2000. rodio Jul. Što da vam poručim na samom kraju, dragi prijatelji? Ovakvim stvarno ni glasa, jer nam neće biti spasa. Mi to znamo. Neće nam biti spasa ukoliko ponovo pobijede oni jedni ili drugi. Ovo se naročito odnosi na one koji iskreno žele svoju kuću, svoju Crnu Goru, koju je žele vidjeti kao poštovanu, prosperitetnu i međunarodno priznatu državu. I ja vas i danas ovdje molim da nikada ne smetnete sa uma ovu činjenicu koja ima gvozdeno logičko utemeljenje. Slušajte, ovakav njihov odnos prema Liberalnom savezu puna je i filigranski precizna mjera